Fl-24 ta' frar li għadda d-Direttur Ġenerali tal-GRTU Vince Farrugia allega li s-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb kien immanipola l-minuti tal-MCSD. Vince Farrugia fl-istess programm fuq ix-xandir tal-Istat iddeskriva lil Tony Zarb bħala faxxista u qed ixewwex in-nies għall-vjolenza. Vince Farrugia għamel dawn l-allegazzjonijiet wara li l-General Workers Union żvelat li huwa waqt laqgħa tal-MCSD għajjar ġrieden lil ħaddiema f'xogħol prekarju. Prezentajna kawza tal-libel kontra Vince Farrugia, kontra s-sur Vince Farrugia, għal fatt illi fuq program televiziv pubblikament is-sur Farrugia implika li l-General Workers Union sawtet u għamlet għal-4 minn persuni, kif ukoll il-General Workers Union manipulat il-minuti tal-MCSD, kif ukoll il-sur Farrugia qed jgħajjarna li aħna faxxisti. Il-kwerela kienet ippreżentata fil-qorti ċivili mill-avukati tal-General Workers Union Aron Mifsud Bonnici u Jowen Vella Kuxkieri.